mpea yeye pesa asaidie watu wake wa. Wewe gavana uko na pesa. Kama watu wanakufa hiyo pesa unaweka kwa benki ifanye kazi gani? Ase oroboti rwabene AKA inche Mildred Momanyi. Ndizi TV. Ubwansu bw'Gusii. Buyamano mwanchu muliri Ndizi TV andonsia sobere tenande nigocheragire chense Eyemo yabona marwaba kerongo kwariania semesa ya magana maya iriuma kyagendere gwateka imena isiko ya Gusii abune chingongo inye chenze irianyi moja sugusu amo nabusongwa nene ni onsemerera ni goenda gutwara weekendi yawe ngiye tabwate birukunyo binde byonsi andonsia soberete asibari baenda ekanisa litukura lero boigekera abande baroberete kwenda sekedisia lituko liangi oni hongo kwariania semesa magana maya para mayana liagenda gwateka ime isiko ya Gusii kero lituko lya Jumamosi kitariki 25 Mutenyi no 11 mwaka wa 2023 igo mwanchumbere tubwate mbako mwelio nyerobana batonyora sense meli ye mitandao Facebook tonyore Ndizi TV News Digital boiga sense mo ya YouTube na batonyora Ndizi TV News okonyora chinga kina boto tweet @Ndizi TV News boiga kerenga liao ketume gwetera sen number era screen gora boiga ontora sense mo ye website tonyora buna www.ndizitv.net elinde onyara okonyora mirobeli yeto ya keralituko na manga ndakorekana imena isiko ya Gusii anekero siasa badegendete kolia emerigo segendete koiremeli ekerabarai awa bagendete komochani aschinsemo awa siritukurera ontwarna siasa yabwatanze asensemeli igosase kanisa use bali syenyabururu anekerabana siasa awa bakurawa na omonogeri bwebunge enene Moses Masikotangula no Mosendo County ya Kisii manabarai bande baika sensemeyo anene asomoyega bwogo chengera obokoreri bwaba disya gose aba sasirote abo bakorere miremo emyaka emerongo ebere ne tatu ne tano asenseme ikonda yungati yana kwarani asemarabana kokobori obenanche uikomwe tubate nacho Auta kurwa sensemeri yo munwe manyerero Brighton mokera nero kana kina maligine chibicha gocheira senjira ya bene goyarata gocha sole ninje Brighton Makori. Kabena nje bono goikomwe ngomanyayu amo na mange anabage mbure nyingere yenda kwene kiwa chinsemo awa kulinde dyanya chake korwa sensemo ya Nyabururu ase siasa nigo yabwatanza sumo yega bwekanisa hasensemo ya Nyabururu chinga gichogo chengera emyaka 25 yobokoreri bw'abasasiroti abuba kolire meremo asorogongo rwa Gusii kati abana siasa baikirana asensemeyo nigo baruta chinsoze chinene jiage siasa anekero batebiruna obo tugiose krobaterina molembeto yo ase county Kisii asebano baborire abarai akobeka kitabauti cyabensemo elinde banyare bakoralyo molembe nago chamo elinde mugusia nyare gakogendera ndigose nyare gakogendera otwara amagero gati abari baikirana asumoyego yungamo nomonogeri bwebunge ye ebunge nene Moses Matsika wetangura amonomo center bwe county ya Kisii Richard Munyonga omugumene bwe county ya Kisii amo nabarai bande gosaba bunge bande bakorawa na omubungo South mugirango na Silvansi Soro kati ababunge bande tuturega kibanyara bakuruta chinsaze asensemeyo ekeromoli kyito chul anyarega go twariga ne roboti uri asenjera yobekirana abarai aoni go baikirana asomoyega engase kanisa ya Nyabururu yenge gasherekea abasasiroti batatu abarenge gochengera imyaka 25 The church has grown tremendously. My foundations have grown up. I think now we are heading to 15 parishes, isn't it?
5 parishes. We now have an assembly here, we are shared by far, and it's doing very well. Gatiabara ibare ngororo no Speaker National Assembly Moses Wetangula, Senator we County ya Kisii Richard Onyonka, MP o South Mogrango Silvano Sosoro, Oyo Karengo mo Deputy Governor Josh Mangi, Women Representative Doris Aburi, na Baraibe County Assembly. Chinga kiecho ni gomo Speaker we National Assembly, abori abananchi bonsi gusabira serikali, boigo abanasiasa ba Gusii go chamo, gusikana erinde koreta amagendero. Jambo la pili ni kuombea nchi yetu zile changamoto tulizo nazo. Only we Kenyans can solve our problems. Hakuna watu wanatoka nje kutusaidia kuleta amani au kukubaliana kwa mambo ya hapa na pale. Ndio naomba viongozi wa hapa Kisii mshirikiane, muongee ili muweze kusaidia hao wananchi. You know the elephants fight, the grass suffers. Boigo Senator Onyonka anyarago kwanera emechande county ya Kisii wetera buna bakoriega sigotakanwa okoborwa kuborendi boisaine ase boigo women representative asirengane yo na ogotakanwa kwe contractor. Shida ambazo ziko katika eneo wakilishi la kaunti ya Kisii si shida ambazo zinafanywa mchezo. Wakati huu tumepata barua kutoka controller of budget, amesema hakuna hata ndururu ambayo itatumika kwa sababu tumeharibu sheria hapa kwa kaunti. Kaunti ya Mozonge kwa Kisii kipindi ni sasa kile kaunti sasa kwa Kenya. Abantu bana wanaolia maisha umwana ngoko kumengo kaito kwa weziko mwananyuma na akili Simba. Hata kama walisema multiple default, wakati mmeona saa zingine pesa za kaunti hazitumiki, tueleze tu request president Kisii tuko food basket. Watu wa Ministry of Water kutoka Nairobi wanaweza kuja tutengeneze dams, wamama wote wapate maji ya kuoga na kupatia kuku, kupea ng'ombe tuwe na maziwa ya kutosha. Kama county na feli na national government iko inaweza kuokolea. Karibu tena Kisii county penye kuna pending bills, pesa imekaa kwa bank, hakuna kazi inafanya. Asa yo omobunge North Mogrango Silvano Sosoro asabira amasikani asichi kanisa na esko gocha sabara ibe kanisa aseba igonyora abana bechi skuru barerusa chinga kiechi korendwa mono. Paramito, parai, una minisa yokulwa. Kuna mawazo sura kwa akisi kiti kanisa na hizi kila baraibe kanisa. Kama ngine abana witorenka. Otinga mama manenus. Tabari, tena abana witochusechi. Bali kwa ngamaru ya kwa ndiri abana witoamaru ase emilongo tabari. Amagire abana banyaruka mubarende muko batumatambe. Ingo reporter ya Egetaseni Ndizi TV ninche Julie Kerubo. Tokorukuru asenseme iboniko tokwenda goikase bunge ya Nyaribari Masaba anene gati aba MC korwa ase county ya Kisii nikobono baboririe abarayi bande korwa sorongorwa Gusii anene ase county ya Kisii ojamo na gukwana niriugerimo edirarete amagendero ase enseme ba gukwana asenseme yo ane bakororekana kumwegerera omugavana bwe county ya Kisii Barusimbarati ni aba MC abo batebuna nirebuya abarayi anene bari be serikali anene gosaba bunge kumubwatsi mugabana erigo gendelia amagendero ase county ya Kisii boigo niba mubolirie murayi bwense Dr. William Ruto koligereria ebirengo byobugima anene asogo kei rigoli lya maguta eriire buna ba Kenya niba bagendete ko yetera makongo anene kero bagendete kumigwa nobugima ase ense ya Kenya muligido dipo ne asanya na taro ikasense meino tore ne roboti rokubwatia asomo yegabo guchangira magacho ye kanisa yegi Adventista ya Samaria iyo gotoka imeje godi ya Nyamasivi gati ya bamsie baikira nororo kuri county ya Kisii nigo baboliria barayi bonsi go chamo
nakoa abamenyi be county ya Kisii ogosemeria baitu ba Gusii abarai 20 bali tochorire muchako mu governor abaju aba MP all MCAs the senator and the women rep egento kere kengencho ne bwanire tentu nabarai bali tuakire tuchukura tochiamo. We give our people hope tubategerere mechando babwate tubakonye lakini ese kutoka ngane chisegi ngaba MCA mbaro bakuruana chisegi ngaba chumbe mbaro batagete chisegi gento keri gokonya chinga kichoni go baboli ababunge kobolia omurai bwense gokeya ligo lilyo bogima ase komoni mwananchi jumbe baitu bali bagokora se National Assembly kera bagwikire president batebye president nga iga mashinani risabu maige sabantu tumenye tumwananchi kawaida ubogima bwakongire amafuta achire igoro nande mumanyete kabisa se economy ekera amafuta achire igoro ekeregento gegokina. The cost of living has gone so high. We are asking our president, we are asking our members of parliament kamuranche murigererie nchira amafuta kuira nanse so that umwananchi cost ya living ira nanse komenta nayo ebo nigo babolire aba MCA bonsi koba asubwamo nagokora egasi no mugabana bwe county ya Kisii Paul Simba Arati nase county ito ya Kisii aba MCA to bayamo tubwatera no mugabana ito honorable Paul Simba Arati asama gosa ko batoyagayane lakini most importantly tokorera abana inchi baita emeremo yoko baroseli chipara amache nechibasari nebintu bindi you get divided you fall. Let us be united to kolega siamo igonte via ase difference ngeigo tujigayane chiba bulonge omo MCA onyamasivi Christopher Onsaga nigate banga ngusana nombeteyo ase county ya Kisii ekera bagendete koralio morembe olende ngendura de abara baitu alikero ke babwate ebyangere maminjanga esegite yande bali bakke bagonya gukwana yabo na yabo kulende ngobatenga ayeto kwa nyosi kwa nturi usikabande ebingo toteye karenga na kiere buya kera bantamo baramo baigwana ine bakolega si amo asobuya igolende na igwanse to county ya Kisii ebe kurufu mu senate abe mu woman lab abe bonse bakaba abajumbe ba national government to be ke differences aside to ba united to kolegasi ensemo nayo nigo baboliri abantu bonsi komo mugabana bwe county ya Kisii amaskani ali agwenerete irenyara kubakorera emirimo asechinga kechiga aro murayobo abantu ba mwakira jikura twese na wata bangisari rumyambi tigatumwa masikania nandende gasya kwa nje tinara bubwaye ukonyorwa mwe tamana pure class serikali yetu konyoranga process ya system yenere resura sogo ugwikire bintu lakini byabere tayari bono wanso mutinyo ndi no yonde kora murama genda muna wansa kumyo kwa chipara chito amache ndumbuja bwekire amangana yechikanisa na school jazi izidi Nginkuripoteri ya Ndizi TV kurwase ward ya Nyamasivi kutokemeye county ya Kisii Eletaria Nendipon Asanya Tigana bono na Dipon ya Asanya ni kutoka enda wikase county ya Nyamira stoko mayaro muliki ito job mangi asa utumayuno mokonyi bumo county commissioner kurwase nsemo ya manga kwa sub county ya manga ase county Nyamira Karebu Kangongo ni gobono abolire abantu kokora emiremo ya babuya anene chinga kie jiskuru jisiekire na abana bareka boigo niganyarega kurega tindi oja saba engi amarwa ase county gose ase sub county ya manga ase boigo aboliri bali babwa nyomba chokwe gokya ko bwatia machiko na marwa ase ensemeyo tetramanyona kicho manga tware ni roboturu asinjira yuwikiran Chingakie chichemeyega nokubungo gw'ekisukuru nigo ekuro entindi ya rurego cyase abaengi bamarwa tancheiri bunamba chikoirerwa egetambo keryo egetindi because we are going for festive seasons. During festive seasons people tend to engage in a lot of sherehes. Please desist from alcohol, especially the illicit brews. Kagukwana ase omoyega oyo monaba menyi nigo mokonyi wo county commissioner county enke ya manga Caleb Kangogo narwa ogochika ucyase bali babwate chiba bunamba babako chigora chinsa chitancheiri na konelia abana abake. And for the bar owners, please let's always focus on time. The stipulated times you were given by government to be opening your bars. Ensemo yende
nasaba abantu komenya ase omorembe na gutiga kisigi kyegenka. Gender-based violence, we are also urging you, those ones who are beating up their wives and children, to stop, because we are also coming for them. Ingana yabage kwegwa esegeto na Ronald Abokmanga, omo director utenenerete gender ase county Nyamira. Igenteke neke besana ande tokumisa bakana bangina. Tikatuaruwa mutubuya ase nyumba. Takurwana mugaka mwaka takurumongina takurune abana. Leto morembo be na lese yetera gendere. Muna Gusii ete bantu asomete. Abantu bande bakumira bantu asomete nande bakokora ibintu bibe. Asateba onde bwenzi oratokeka kurwania mokaye bose omusachoye nachikoirerwa egetambokerio egetindi dichi control yiko ruguna domestic act number 15 riko onje gotoreka kurwana mugaka kurwana mungina na bugusibuna dichi conditions na ande manya bone rero Kenya abangina ubare tobate chief justice no mungina ebine byo kurwania mugaka so mungina yugo komenyoku gosuwango ba tenge kwera matukumangi boigombarwa ekuro entindi gotiase bali bagosara abana kinyaruka bunamba kikonyora egesusuro egetindi ebinte byo gosalia abana kwarukia abana baiseke ikyara serikali ne kanete onye koro mutu we nyumba nayo mane we nyumba kana amangana yo atigwe na ando konyo mwana mungina ngosalia mwana mo report nayo mungina konyo mwana ngota mugaka nta asali gwa chiko konyo sina maruata gete mukani mo report ase gender desk officer ase 1195 11 amonto yatukurio atua. Those parents who are planning to engage in this activity over this festive season, that we are on the watch. We have all our teams from Nyumba Kumi, community policing, our chiefs. Ginko reporter ya Ndizi TV kurwase county Nyamira, Job Maang. Abasa kurwase bunge ya Bonjali nigobono banyarire bagwesoke na komojomo bungobo Dr. Giles Njoke asenseme yanene banyarire bakumuboli anyare kagosoka na kwerenga anyare kagotumeka chibese just dev gesa sobisi anekera basaba banyarire batabuna mbara bekiraniwa asamagendero yebunge yo ya Bonjali muri kitumirwe mumanyi na ikasenseme yo na utwara ni roboti rokubwatia Gwetania omwaka oerire maiga y'omubunge Charles Nchoke gochorwa na gosoa OBC buna omubunge bwensemo ya Bonchali e county ya Kisii asebono egati y'abasae ime ya Bonchali ime ya county yo bakoragwa no muteneri obo Ian Simba besokire na komogosia omubunge bwenseme yo Nchoke arego totene ni publicly declaring nga ayebno mutumbo itotega gotorwa ni nto ba youth ekotokorwa togokwana nganto tagete okora magendero nintu twakwate chikura 50% kwa minyokire kwa chirali kwa sideline ile abana ba Banchari you are selecting koruo ekenyomba ntubo nyomba ntoma itubi na Banchari ntuna Banchari at large from Riana baka bogiakum nande we want you to come on board otatabinga inkinaki ase karoto agachorete kwa tatinga nkira gokora abana ba Banchari whereby youths are inclusive inki go tukokora abana ba Banchari by now this is 1 year down the line turakora abana ba Banchari gento kende kiamana ntubone torega iga publicly declaring that we don't have a name area member of parliament. We have a youth of Bonchali constituency. Kwana ime ya Bonchali nigo abasaya bo bamumochire omubunge aseba kwanira egati yali akogera bakomumocha egati yabo okubora ko bulendi ime yenseme yo obotumeki obobebwe kibesa a service yaye negati yebinde ebinge. Kokwana tuenge police station yeito ya Suneka eskandonere yabo chibesa nchibirorore contract terakanu 3.6 million na magana atoko kwana ngatari isikari magana anaro na ande mbanyamanyete egento kende na ande kenesa na gia chande constituency yeto ya Bonchali na magana security kereto kwana magana security aya na intuntura affected na ande ketado toko kwana taninge to kuangete ai no monto ito ntokuanjete na ande onyo gotegeto gotoire speed yogo toirera ntuntori go koiraka buno yo minta kwana etogo koira ne pieri yao mwende mwensinka chibesa njire chiabere chikomisi ya CDF mbake fund manager yao nebuatire vese chinkwanya kweresa Banchari obatenga chibese china kichiasirete na ndenga ichiasirete ntokuwanjete etotege tutoko konyo burayobo wakoberera isi. Tumeangalia constituencies zingine
NGCDF under mambo ya sports yanawekewa 2.5 million. Yes. Mheshimiwa, tukipiga ulitumia kama shilingi milioni 1 ama shilingi 1,500. Vijana wetu wanalia, talanta sasa Bonchari hazipo tena kama kitambo. Tunaomba Mheshimiwa, talanta za vijana wa Bonchari sio katika michezo tu ya kandanda. Pia kuna vijana ambao kwa michezo ya tamasha za muziki, vijana wengine wako na mambo ya kuruka kamba, kuruka viunzi, kupiga mbizi na pia michezo mingine. Mheshimiwa, tafadhali. Vijana hatuna raha kamwe. Batebire buna nigo batigirwe isiko ase ekiombe kyabo kyaboro kigwabe University Amonech College kimanyikanite buna busa. Union yarenge kare nonjo ka taramanya gose union ere Bonchari. But sai ganere neglected whereby into buna wanafunzi tuli konyola basari lakini bali batali wanafunzi banganyola chibasari. Kubo ulitore aseki. Nande cheni jionchiro union yakorire. Union enkwe brand yarenge. Lakini saa hii patroni nero mojumbe agotebange union tili ku exist whereby union yachakite 1996 paka saa hii anje chikurangwa kuchira nande union yangu bunwere by December whether you like it or not. Ase chinga kiecho nigo bamuganirie gucia gwesokia na kubeka bene enchera atumikire chibesa chebunge yo ase bamusabire kubwatirana nabasae abu. Come up with your team, meet these youth leaders, meet the youth fraternity. Do a meeting, talk to your PA. I know Montomia, but people who are misguiding you, nabantu barange na maiga yago. Again, tokeron kerina this remaining period 3 years. Nchuamo tubuatane tokoriga siamo. Gosenaki. Kulipotelea egetaseni kya Ndizi TV elitaliane Mildred Momanye. Omurai bwense Dr. William Ruto nigatebuna bono serikali iraji kwena kutingiro borendi asense mogosase county ya Marsabit kakoya kwana yo asense meyo anekera ikirana asomoyega bogo chengerege koro ase ensemeyo nigumura ibwensa deruna niga iure ekerero kia abamenyi bensemeyo buna abanyanyimbo badakeire comment wabo asalire irabuna serikali yae nigo chikwena kuna machoni adomirwa asense meyo endego tingi borendi. Mtu wangu hapa amenakili vizuri. Nitatumana askari wa kutosha ili tuhakikishe usalama hapa Marsabit, kwa sababu tunataka usalama ndio tuweze kujenga uchumi na hasa tuwasomeshe watoto wetu, ndio Marsabit isipige ama isibaki nyuma wakati Kenya inapiga hatua ya kwenda mbele. Mimi nataka nikubaliane na nyinyi vile vile kwamba tuko na administrative units vile governor wenu wamesema, ambazo zilikuwa gazetted, lakini officers hawajaripoti. Leo asubuhi nilipatiwa taarifa kwamba hatukukuwa na mahali ya hawa officers wetu kuja kuishi na hatukukuwa na vifaa zingine. Tumekubaliana ya kwamba mapema mwaka ujao tutashirikiana na county government yenu ili tuhakikishe kuna mahali hawa officers watakuja kuishi na kuna mahali ambapo kutajengwa ofisi. Tutagawana hiyo kazi na county government na nitahakikisha kwamba operationalize hizo administrative units kwa manufaa ya usimamizi wa sehemu hii na usalama wa hapa Marsabit. Voigo murai bwense nigaruye kurega tindi gochi ase bali bandede okore bikorwa byo sara abana banyaroka ase ensemeyo ase boigo amotiri abasaja bali bakonyoma abana b'ekisukuru asade bune serikali boigo ne baligeretie na nigo baraji kurwega tambo gerega tindi kerichiko. Sababu hapa Marsabit na sehemu hii ya wafugaji ndio bado tuko na kasumba ya fujo kwa wanawake. Watu hapa wanachukua miti wanagonga bibi yake. Mwingine anachukua sijui nini anapiga mtu mwingine. Watoto wetu hawa wasichana mnachukua panga mnawakata. Hiyo maneno nataka mnisikie hapa. Mimi pia ni mzazi. Maneno ya kupasha tohara wasichana tumesema ikome. Mimi ninarudia kwa sababu mimi naona kuna wazee hapa wananiangalia. Mniangalie vizuri. Nimesema hivi. Maneno
ya female genital mutilation is against the law, is against the constitution, is an illegal activity, and nobody and no Kenyan shall be subjected to female genital mutilation. No girl, no daughter in the Republic of Kenya should be subjected to such violent treatment. Leo hapa ndio siku ya kwanza kwa ile activism against gender-based violence. The greatest violence ya gender ni female genital mutilation. The greatest violence kwa wasichana wetu ni kule kuolewa mapema. Mtoto wa miaka 12, mtoto wa miaka 15, kuna mzee mzima anaenda ati anamfanya anakuwa bibi yake. Wewe ni wazimu kiasi gani unachukua mtoto wa miaka 12 unasema anakuwa bibi yako? Bure kabisa. Boigo murai bwense ni ganyaraka kuburi abachibu bense meyo usijinse majiri abawo kigendete gokorebo sali kwa bana banyaruka kwene kibina abangina bali bakagiri na gokora balege korwe kiba bwatirwe nabarabwo kugambiwa. Na nyinyi kina mama mnanisikia? Mimi naambiwa nyinyi ndio mafundi wa operation. Nyinyi ndio mnafanya operation. Sikizeni, hiyo maneno ya operation mtawacha. Na kama kuna mama anaendesha hiyo kazi, mimi nataka niwaambie chiefs, yule mama mnasikia yeye ndio mwenye hiyo kazi, huyo mama ashikwe na afungwe miaka mingi. Mnanisikia? Sisi tunataka hawa wasichana wetu, warembo wetu waende shule wasome. Na ndio mimi nasimama hapa Marsabit kwa hii siku ya kwanza nikiwaambia, we do not want our children, we do not want our daughters of Kenya to be subjected to violence. Umurai bw'ikiama gy'ODM boigoro umurai bw'omubwasimyo moja Raila Odinga nikobona nyarega komoche serikali anekera thune serikali nigerengete guchikoire kingekemo ase county ya Migori asensemo ya Nyathike asaderuna kolengana nere nigaibure bimonyo bune serikali nitete kugita nigogita omugondo yo buna asinjire ya mujugoro korali nani kolende Raila nigaote abune serikali nigo ya bimire ebinte bya bigotoka abo kone watete kura bamenyi bensemeyo omugondo asatiende na wate abuna omugondo ini gotigarite nigotakere gotigara guchikobo omugondo bwe county ya Migori. We have information that the government intends to gazette the land around this area, about 5,000 acres, as a forest land. This is being done with a very nefarious intention. This area is rich in minerals, and we know that the intention is not forestry. The intention is to grab this land so that they can be able to acquire the mines here and continue to mine the gold here against the wishes of the people of Nyathike and Migori at large. We want to say that this is not acceptable. This is not acceptable. This is a people's land, and it should remain in the hands of the county government. Ekartogo sukabosio bunge la mwananchi nigo barobireti go chiko korobo chori bobarai babo kolengana na barai batenene tobo chori obocho kolekana chitariki sano na ibere omotinyo goja na batena obochori obu bateneri babunge la mwananchi nigo koleka asenjera yobwasyoku igaba Kenya na olibanjite bunge la mwananchi mbatwara bo babonde bwensi kyara merubiri yonsi yekiranire asujo chora habarai yabu. Will contest in the forthcoming elections on 7th December 2023. Today was our day of clearing candidates, and we are about to finish the clearance. So far we have cleared a good number of candidates, and we want to remind Kenyans that we shall hold our elections on 7th December, and we shall present to Kenyans leadership that has been elected through a fair, transparent and credible election. And we want to promise all members and all Kenyans
that there will be nothing fishy in this election. We are going to conduct the most credible election in the history of bunge la mwana. Abasa eni gobagendrete gosegitwa na kuburiwa kwene kikobesiro ya matukale bosyo anena sokobeke miroberio aho yogobatesia serikali ne mirobirinde yo wekinia buna abasae ayaniga gocha maiga yomoyega obaletete amo abasae kurwa sechinse mo cha Afrika ya moja oyo oikaranetwe no mwasiri ababu na mwamba ebunekerenga kyogocha amo kwa basae na kubasira asemirobirinde baho kwana senzeme ina babwatani abawo bechinsemo cha basae na babwatani ko beserikali anabadena nekerenga kyabo no kwene kibona abasae basirirwe na wekonya ochesa matuko halebosyo. Universities are waking up to the reality of innovation and the compatibility of their training programs with the industry. And I can say that the Commission for University Education has made it mandatory that all the curricula being developed and accredited for university education must have a critical aspect, which is the stakeholder engagement. This conference, which is basically driving on employability and how career is going to support this reality, is very important because we will be able to converse and be able to share experience on how we are going to help our people to identify the right careers and be able to get the jobs that are available. Matching the intent out there with the opportunities as it's coming out, and it emerges now that there is need to rethink about curriculum reforms, curriculum development in a way that responds to industry, but in a way that we build a more consensus-driven agenda towards skills development, towards employability skills for that matter. You have to look at the curriculum. Is it comparable? Or if not, how can we make it comparable? Ekaro kiribonda to kuira weika sensemerio roboti ruabene wikeye ekaro kwenda to tiga so roboti uruma ekwenda ngialigani sobo morobirbo bosira bwenge karo to kwanda anene ina ninge kugera yarokana na abasacha bange na bakwerusi obomoyo samatuka bango dora basacha bange bakwengenta bande bagwesucingoli abande bakwerude bisimaime haidojigoja kwana asomoroberi bobosera bwenkai marawaboniga ekero Dr. Okibo Walter awika studio na Pastor ose Bishop Isaboke Charles awika studio torena ni kanisa etarabeka maigeli amaya gose ningi ekogera basaja bakwengenta yotigangene ngiroberi mayekwirana kunete angotike asoroboti na kubwatkana nembure nyinge eyegendete gosalia ebinte binge asabara itorre bakongusanana ingo sikibesi yatumiro just chikaunt senjira tomu enabantu bagendete go chandika nigobono yeirire bunamo Kenya taramanyo ikabono ngo kwana ekene ekaraba Kenya banyadire bakuburi miroberi ya bene enyarige kubekwa anene asogotanga ogosarika kwebinte binge keremburi yegendete go twa Ensa ya Kenya umurikido midrid mamanyi nerete jinga gichai chabena utore no robot roko bwatia ndetorenga kianyaride ka korekana gosagendete korekana Ensa ya Kenya wendera kubati robot uru asenjera ayobukera ni otobadana na Joshua Auta yuanaki achire kurwa Ensa meli yomonu wemanyerelio Betro mokera na yareta gwetera Ensa meli yomonu gwetera Ensa meli elio yamone chibicha na yareta gocha sore ninje Brighton Makori kolende ganda kuri robot uru rueri nino iga epara ya gatima kuru nyamataro mpaka etaonima na bayaro sigwenjerere ngi yamono lakini atwali robo kongu akobe metaro yonsi yasiekirwe wane tosinyire aba balia batotenerete ga bagotabareri nino inaki epara ya botureta ri korusi kwa macha ali agwetera mugoro tonyore njerere ngiya toso enjera ya mashauri amache ni gaitegete para igoro toso enjera ya daraja mbili gochimate pa amacha agweta para igoro torocha amache ngotoirare waona chipara chiangire na amacha agweta ri bagachigari chigweta na bantu baete nkayane timbwati chinyombe chira irense nanga chokoni mbwate nande merangu teyongo tindi gosieka isikonkorara
chingoko chioka na chibekire gitanda mbere kanetiga no chikorara chimwari chioka chiakure chinke kiombe chinene na cheji twatamirigo teke gwanda nyasasa egere tonywara obugima Neliogiri abamenyi korwa chinsemo au imeye county ya Kisii ase bakwerera gati emechando bagendrete gwetera ekerembure nyinge egendrete kwene kigwa imensi ya Kenya ase gati yabo bali korwa sector y'obosombi nabo igo korwa nyasasa imeye tago ebunge ya South Mugrango kurende ine nomanyete ningi El Nino Ensa ya Kenya nigo yanyorete embure nyinge yema kante buna El Nino ase omwaka bweri bwa Eyemo chimikianda na 95 omutinyi ugatano iyo yerete emetinyi 10 egotwa ase yatigete record eyetanya korakana na ndi ase bono omwaka oyo iga nigo embure yeyo yerire abantu gwetanya 52 gusiria amagimabo imensi ya Kenya hase ikeiga imeyorobotirwa bene ninkomanye iguru ya El Nino elio aye omurigeria omanya ninki El Nino nigo naika asabisi yomo director bwelire imeya Kisii na Nyamira Counties elio gotomanya ase oboime iguru ya El Nino ase alengena yaiga El Nino negekoro gegokorekana ekero amache enyanja ya Pacific ya gatigati na ya Central na Eastern part of Pacific and the central part of Pacific along the equator ekoba muliro osekoba warmer than average chitembere chai chikogenda igoro kowa muna chirichie chimanyikanite chabo tambe yagera chimbeo cha chenja abose Central na Eastern Pacific imbura yatwe nyinge ya chenji chimbeo namatuko arenga embura iyo irengete gucha koira gose nelibulio nanyora lichibu kurwa se omo director yu season yega togotebe embure yebiro kira kinga kigo cha kumutinye komimbaka mutinye 12 lakini embure yebiro yechinga kichiga yigo ya sababisha twe gose nigo ya mente kanete gwetera na El Nino conditions gose El Nino events chinga kichiga nigo to kagerete ngembure yenige chikogenda mbaka January mwako gocha mutinyo January hekero embure nyinge gotwa nemechando emenge ekwene kigwa gati ya make ale amaya buna omutineri bwelire akwerera embure nyinge nero newata yaye embure nyinge nige gosali chinyomba yasali chindagira abantu bakwa yareta injuries inaumisa watu yasali ya chi infrastructure chipara ni chidaracha chasareka chistima chasareka chinyomba chasareka abantu bakwa yarete bintu buna landslide no kwanyoka kweriraba iro balianyoka yareta chingoba chinyinge togoteba lightning strikes El Nino niga kolete binte binge mono sana gose El Nino yarete embure nyinge ngia embure nyinge oyo kuyetumia beya na bekoleta lige sali nyinge nande El Nino nande ngoletere tokoroka political and social unrest nekero munabono abarai bagotwara stress nyinge sana basi nyinge bagokora chindagera cyaba chinyinge sichinsa mogete mbali osi chindagera cyasaliwa asichinsa mogete mbali abantu bayirwa na amaje Liningo gole ngosababishere abantu basombwa na amaje gose chinibo cyabo cyasombwa na amaje abantu bakwa amarwira cyamange ausekaine na nembure nyinge muna typhoid cholera malaria asamatuko abwango iganigo abamenyi kurwenya sasa banyorwa n'umuchando ase okwanyuka kweliroba okukwaba asara enene gati yabo okugwa gwechinyomba buna bakwerera ase babwate okugani kwabo guchiase serikali ntubwata bakongu gaiga ase kinyure keiga taringa n'abantu abake nange kinyure yange kigima igobona twasabira serikali etokonye yakitega iga ikare shite yige myaka yarire shite yekururira kerengaki yone sekati gatokonye gose yeranyaye gotokonye njirira gwenere ane ndagira bona iga ntubwati buna tolenya sasa kende nke yatogori enjara yatonyarire
Ende oyoka ya tonyari chumbu cha toitire. Mutari wanje serikali mutokonye chineti bimwana bimwerera mbiriko ku malaria. Lakini kurende serikali negeka kingana naki ekwira goika chinsemo chiria chikonyorwa no muchando buno yu. Chinsemo muna South Mugirango Nyasasa kwa mfano chinga kimne chiga njigendete gutwara shida ya landslide goso kwanyuka kwelira go. Response ose obwango bolia tokoira kuika nsemo muneyo abantu ba disaster response abantu bakurigereria mangana je disaster chinga kimune chiga nigo bagoikorro immediately muna abanyorere reporting Nyasasa ose nsemo chinde chon speech anyorere shida nigo bakogenda sobwango banyara goikorro banyara gokonya abantu abu nakubasemia ngibagwenete gokora banyara kororanga abantu abankaiba bwenete koiro gochia egere banyare gokonyeka nichinjira mbali through Red Cross chiarigiwa gose Red Cross yamanyiwa yaranga ngia abantu baganetie ase chinsemo munecho monomuna oboraro chi ndagera na njira chinde chonse bimuna amache yakonya abantu baria egere banyara komenya nonye bagwika asobwango buna omudirector akwerera serikali ero nebegete chibesa gochie ase chi county asukumulikira engane yugose no mugavana bwe county ya Kisii Simbarati hasayene kirie besa nchiyo baire ne serikali enene ase engane yu. We have not received, there is no money. Kwa hivyo uongo mko nayo na sisi ya address the media akisema unajua we have given counties El Nino in South Mugirango where we have been having perennial landslide. Right now watu wanakaa kwa shule hatuna hata shilingi moja kusaidia wao. Naomba kwamba tafadhali, kwa sababu mimi si mtu wa share, mbunge wa South Mugirango mtu wa share, mpea yeye pesa asaidie watu wake wa asomokonyi bo murai bwense Rigathi Gachagua chibesa nchena niregochia ase chi county asengane yu. Pesa muko nayo kwa bank, tumepea nyinyi pesa kutoka National Treasury, muachilie pesa wananchi wapate chakula, wapate madawa, wapate blanketi. Wewe governor uko na pesa. Kama watu wanakufa hiyo pesa unaweka kwa benki ifanye kazi gani? Pesa yote saa hii kila gavana katika Kenya pahali watu wameathirika wasimamishe kazi zote wanunulie watu chakula na blanketi na madawa. Ningo ogoteba ekene Gusii na bagavana gose no mukonyi bo murai. Gusii nigo emanyekanete ase oburimi nganonye embule yokero nibwate obuya gochia se abalimi. Kisii nigo mono egotumeka oburimi mono gose nigetegemete oburimi. Egento nda advice gose ndasemie abalimi ba Gusii yonse batumie biya embule yega egere banyare konyora ligesa ribwenete koba batumie egere banyora ligesa linene mono sana asichindagera babolie aba extension officers ndagera kiba bwenete gosimeka chinga kimunechi eyera abaletere ligesa linene linyare ko bakonya kotogo chigokora omorobulyo bworobotsi rwa bene ebinabyo ebirengereri by'abananchi kurwa ase sector y'obosombi gochiase serikali baki abateneneri barimo tenenere tase nseme yeri nino ebesa yarurwe etogosaba abantu ba municipal gose serikali ya Gusii ebeka abantu bali babegete ngana bakorie gasi bakorie gasi baruorie metaro amacha ete metaro aende chindose ndo baisa koruna amache kaki togosaba serikali etokonye abantu bali emergency babange kila kingaki nde batokonye ase embure nyinge eyegendete kwene kigwa imeyorgongo rwa Gusii anene mono nense yonsi nigo torochenga nigegendete gosalia ebinte binge anene mono ase sector y'obosombi niga bange balerire serikali gochikoligerere chipara na korosia emetaro elindelio banyarko baokora obosombi bwabo buya ase oroboti rwa bene AKIga inche Mildred Momanyi. Ndizi TV, ubwansu
Gusii.